Ақшам шерифлеріңіз қайырлы olsun сайғылы сейіржілер, Юақырым телеканалында хаберлер жанлы яйында. Менің адым Муслим Умеров. Еді адамға апысты умумен 110 ел берілді. Құқықсыз Русия махкемелерінің қарарлары. Это сегодняшний день как мед с красным перцем. Джемилев дава іші бойынша Қабатлав тарафының шаты берілген изатларының ярысыны таздықламады. Каким образом эти показания оказались в протоколе, ему неизвестно. Китап ярмалықта Қырым татар же украиналы бала китабы пейда oldu. Ашық Омер китабының муалифы олам. Ижғал етілген Қырымда да 78 яны ковид хастасы бар, бір инсан әләк олды. Ижғал етілген Ақярда 20 инсан хасталанды. Бұақта ижғалжы акимет хабереті. Умумен пандемия башындан ижғал етілген Ақярда 713 инсан хасталанды. 21 әләк олды. Умумен пандемия башындан ижғал етілдікі ярамадада 3494 инсан ковид-19-ға оғырады, 44 инсан әләк олды. Бүгінгі күн ішінде COVID-19-нен яны хасталанғанларының сайысы 3584 инсандан ибареттір ве бұнев беттікі антирекорд 60 хасталанған адам әләк олды. Бұл ақта сағылық сақлав назиры Максим Степанов білдірді. Эн чоқ Харкив, Тернопиль, Киев вилетлерінде бар, бұнымен бірабер Одесса, Львив ве Ивано-Франкивск бөлгелері. Умумен алғанда пандемия башындан 166 Украина ватандашына COVID-19 тиді. 3400 елек олды. Що саме ми ухвалили вчора на засіданні уряду? Отже, документ, зокрема, передбачає, що рішення про заборону, наприклад, освітніх закладів на територіях з червоним рівнем епідемічної небезпеки буде прийматися лише спільним рішенням комісії ТЕП-ТНС, Центральної та регіональної комісії. Це було саме болюче питання, саме робота шкіл, робота дитячих садочків, тому ми прийняли таке рішення. Окрім того, в адміністративних одиницях, це міста або райони, з зеленим, жовтим або помаранчевим рівнем епідемічної небезпеки буде заборонятися робота шкіл або дитячих садочків виключно в випадках, коли є на самоізоляцію йдуть більше ніж 50% класів. Еді адам үшін апысты умумен 110 сене. Кеченде Ростов-на-Донуда уйдырылған Хизбут Тахрир шейкенжі Бақчысарай группасының мабуслеріне қарарлар шығарылды. Украинадаки реинтеграция ве вақтын жиыжғал олған топрақлар назерлігі қарарлар берілген Қырым татарлар үшін халқара санкцияларының артырылмасына әрекет етежек. Төневінкі махкеме отырышы ақында Невбеттекилев қамызда. Ростов-на-Донудаки Дженюби Арби Макимесі Илку жайының 16-да Хизбут Тахрир давасының 2-ші Бақчысарай группасының фигурантларына үкім шығарған. Марлен Асанов қаты тәртіплі колониясына 19 елға макюм етілген. Мемет Билялов 18 елға, Тимур Ибрагимов 17 елға, Сиран Салиев 16 елға, Сервер Мустафаев 14 елға, Сервер Зикирияев и Едем Исмаилов 14 елға. Эрне Салимовның қабатсыз қабул етуф даваны қапатқанлар. Аметов. Соответственно, главы 18 УПК РФ вы имеете право на реабилитацию, которая включает в себя возмещение материального, имущественного, морального вреда в связи с уголовным преследованием. Нет, все. Саяси мабусларға қол тұтмақ үшін Ростовға оларының сой соплары ве ватандашлары келгендер. Это сегодняшний день как мед с красным перцем. Мед это вот, а красный перец там. Аллах смететсин, чтобы все в ближайшее время, потому что я их знаю всех поодиночке. Никто из них не виноват. Ни о каком терроризме разговора быть не может, когда смотришь на этих людей. Это просто сидят за веру. Просто сидят за веру. Радостная новость. Брат Эрнест вышел. Единственное, что омрачает, что еще очень много наших ребят находятся в тюрьмах.
Но мы все верим, да, все, кто здесь находился, все верят, что один день придет, их точно так же отпустят, оправдают с правом на реабилитацию и со всеми остальными. Поэтому, иншаллах. Макиме отырышына Русияда Украина баш консул Тарас Малишевский келген. Укумно сияси таққып етуі деп адлады. Но это глубокое уважение к тем гражданам Украины, ребятам, которые здесь остались за решеткой, к всем 8 крымским татарам, которые переследуются по политическим мотивам российской властью. Я склоняю свою голову перед их мужеством, глубокой верой, патриотизмом. И мой такой маленький жест хотел свидетельствовать только о том, что глубокое уважение в моем лице от представителей украинского народа здесь, в Ростове, не дружественном для нас городе, ибо здесь происходят все суды в делах крымских мусульман. Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сиран Салиев, Сервер Дикиряев, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, Русия Тарафандан, Русия Вионен, Ишгали Тельген Крымда, Ясах Тельген Хизбут Тахрир Тешкилиатнун Иштирахында қабатланған. Джемилев давасының қабатлав тарафындаки шаты берген изатлардан ярысыны таздық етмеді. Бұақта Мустафа Джемилевнің адвокаты Николай Полозов хабереті. Шат Якуб Сулейманов қырымтатар лидері олған Джемилевны екібінен дорсенесі майы сайының үшінде кормеді, вермені базар кечув ноқтасы ақында білмейді Полозов. Невбетіки махкеме отырушывы сентябрінің 18-інде кечежектір. В ходе судебного заседания защитой было заявлено ходатайство об оглашении ранее данных показаний этим свидетелям, которые он давал в ходе дознания в 2014 году в связи с существенными противоречиями. Например, он полностью отрицал, что говорил формулировку «пункт ДПС турецкий вал». Он говорит, я вообще такого никогда не говорю. И каким образом эти показания оказались в протоколе, ему неизвестно. На вопрос, почему показания, которых он не говорил, оказались в протоколе, он затруднился ответить и сказал, что он читал протокол, но сейчас уже не помнит, чтобы он такого говорил. Хатырлатам, Қырым-татар халықтың лидері Мустафа Джемилевны Русия Джеза кодексінің учмады бойынша қабатлайлар санкидерсін Русия девлетіне кіріш izini алмадан келгені веселянин патронларының эмаль сақлануы. Русия қануларына көре о учтен 6 елға қадар апыс мудетіні ала біле, Джемилев Қырым юрышында иштирак етежеге ақында білдірген сон, Русия тағығат комитеті даваларыны яныдан бақып башлады. Қырым юрышы майыста олмақ керек еді, ләкин коронавирус пандемиясы себебінден кечірілмеді. Ижғалителген Ахмежітте бірқач күн евелсі Украинадан ашық умерінің китабыны китап ярмалығында тақдим еткенлер. Бұл китабының мұндережесі ве муилифақында меслегдішім Анастасия Рашко өгренді. Мен адым Анастасия Левкова, мен Украин языджым, ашық умер китабының муилифалам. Анастасия тариф етеки китап балалар үшін. Оның ішінде кезлевде 18 сасырда яшаған Қырым татар ерже ашық умер ақында тариф етілі. Евелден Евпатория шерінің ады бойлейді. Оғланчықны мектепте күлейділер. Бір күн түште оның аят мақсадыны анлатқан пері пейда олды. Коли він прокинувся, він побачив біля себе саз, народний інструмент кримсько-татарський. Він провів по струнах і йому з нього почали литися вірші, він почав говорити віршами, співати. І так він став відомим. Китап 18 сасырдаки Қырым татар медениетінен ве Анна Приходько иллюстрациядан парлах ресемлерден толы. Да, китапта тарихи қарита тасверленген. Інформація історична про кримських татар в 17 столітті, про те, як з'явилося Кримське ханство, про те, хто там жив, які там були міста. Які міста збереглися досі. Анастасия Левкова, Украин языджы. Хмельницкий вилетінде доған. Шымды Львив ве Киевде чалыша. Дейкі Қырым бойынша сеят етерек ве Бақчысарайдаки Қырым татарларда яшаған вақытта 2012 сенесі Қырым татар мевзусынен мирақланған.
Було би класно написати репортажну книжку про Крим, бо це ж такий регіон, який мало знаний, його знають переважно за море, а більше нічого там нікого, на жаль, не цікавить або мало цікавить. Анастасия Тариф етеке Крымнен о кадар мирахланканке намусын келе бандан сон ярымадаға яшымақ мақсадынен көчмеге планлаштырайы да біле. Ми знаємо, що після Революції Гідності сталася окупація, і переїхати до Криму вже було неможливо. Але ж тема, мало того, що мене це цікавило раніше, а тут ще й ця тема стала дуже затребувана. Анастасия келечек планlarına dair. Deyki endi 6 yıl devamında Kırım hakkında roman üzerinde çalışmakta. Onu endi gelecek yıl neşr etmege niyetindedir. Роман про Крим 80-ті, 90-ті, 2000-ні роки, починаючи з кінця 80-х по 2014 рік, коли героїня виїжджає з анексованого Криму. І героїня етнічна росіянка, але вона виросла поряд із кримськими татарами, і там дуже-дуже відчутний кримсько-татарський елемент, багато фраз кримсько-татарською мовою. Bundan da gayrı Anastasiya Kırım İncir yarışının koordinatörü olup, konkurs poçtasına kelgen eserlerini işlep, ularını jürige kıymet kesuvu için yollaydı. 4-cü festivalinde bu kurs içinde o kerilecek. Кримський інжир – це така моя окрема дуже велика любов. Ці роки Кримський інжир виріс справді в такий поважний фестиваль, і навіть міжнародний, можемо сказати, тому що в ньому беруть участь і люди, які живуть зараз у Польщі, в Болгарії, в Румунії. Анастасия Рожко, Ферида Медова, Максим Терещенко, Хаберлер, Юакырым. Бұл бұзым соңки хаберіміз еді. Крайме.суспилин.медиа сайтымыздaki да чо хаберлеріміз бар. Бұның чынында қошылып оқи білесіңіз, сағылықнен қалыңыз.